Shukor nakaslem jong unongsan hima. Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization lingbao President ba Donbok Dakhar haringkat Legal Secretary ba Shania S. Nongrum mentakas-ngi ka arpusaw tarik ugalalingkot anajar arpusaw kalapha daga dorkas shika Superintendent of Police Anti-Infiltration halor ka jingyo ujor baki don ki bre ki banabar jongkari ki balayo ban rung light load shapo ka jilla hagasithi balapha shika SP kahito kala penpau bakum ka seng kala yo ye kijing ujor na kibabon balang hakabe dei bat kijing yo alat ki bre ki bana bar ka riban rungkat bamon klem gino kijing talasi bat ka seng hi daladi kala let ban jureb yakini bat kala lap ye kijing shisha halor kijing don jong ki bre ki bana bar ki barung light lo chapo ka jalami halia kat kum kijing tip balayo na uwe ubreu ubawan na bar ka jalla ula ong baki bregi batrei hapo ki infiltration checkpost keberana bernihat kila shim de kapisa hado 100,000 tingka naki naka bentaban ailat yaki bakin rung sapo ke jela Meghalaya kumta hagabe dei bat kanena kaliang ka seng kalabu jingkeli de ka baong bahato kamdei ka kamjong ka state infiltration branch ban pen bat ban yada ya ka jingwan rung kertep ki bari sapo ke jela Meghalaya pada ke jogo por ke hitu kala kerpat ru ke SP bakan shimkhia hagbe dei bat kene ke jingle ki nong tre jong ke infiltration checkpost ke badan habernihan gini कितना दिया ऑर्डर 6,000 तो क्यों दिया 6,000 बिना आईडी बिना ऑर्डर आरी ना ऑर्डर बोला नहीं था हाँ हाँ कितना लिया 6,000 लिया हाँ ऐसा बोल ना सीधा सीधा क्यों डरता नहीं क्या हाँ कोई भी कुछ नहीं करेगा तुम उधर में बोल ऐसा ही बोल पहली बार है ठीक है तो ओए वो सब ये बोल एक एक नाम में वो अपना अपना आईडी लो जो उसका पास आईडी है पास ले छोड़ो रुक मत ले पूरे मारता सिरा रुक मेरा काट उसको रुक कहाँ से आया? हम लोग झारखंड से आए हैं। झारखंड से आया। कौन से मतलब गुवाहाटी में काम करते थे हाँ। गुवाहाटी से इधर आए थे वो नॉन स्टिक का सामान बेचने के लिए तो रूम ढूंढ रहे थे हाँ अभी नहीं मिला तो वापस तो गोटी से यहाँ में कौन से गाड़ी से आया? छोटा गाड़ी से आए छोटा गाड़ी स्विफ्ट डिजायर मतलब हाँ सर हाँ। क्या कंपनी काम किया आप लोग? हम लोग वो सूर्या कंपनी का एडवर्टाइजिंग करते हैं कंपनी आप लोग का जो कंपनी का मतलब मैनेजर नहीं तो आप लोग का बॉस था वो लोग क्या आप लोग का कागज नहीं दिया वो जो लिबरलाइजेशन कुछ नहीं बताया दिया सर। कुछ आईडी प्रूफ है सिर्फ नहीं दिया मतलब उधर में बिरनी गेट में चेक नहीं किया नहीं चेक किया चेक नहीं किया ना अभी मैं कहाँ में रहता अभी ये पुलिस लाइन होटल में है क्या नाम है होटल का? होटल का नाम तो नहीं है सर वहाँ पे आईडी कार्ड जमा दिए आईडी कार्ड होटल का नाम क्या है नहीं मालूम हम भूल गए सर रात को ही आया जमा दिया आप बोला लॉट में रहता है लेकिन कहाँ में होटल में नाम पुलिस बाजार नहीं है पुलिस बाजार लेकिन लॉट क्या नाम है उसका नाम भूल गए बाप रे बाप लॉट का नाम ये बोल गया फिर भी भाड़ा अनुमान वही है अभी फिर भी भाड़ा घर में 2 महीना रहना पड़ेगा तो क्या होगा यार कम से कम कागज आया ना आओ हम लोग कुछ नहीं मना किया लेकिन आओ कागज बनाओ लिबरलाइजेशन बना दो काम करो हम लोग कुछ नहीं बोलेगा ठीक है अच्छा समझ गया ना हाँ कोहिमा में भी ऐसे ही नियम था जब अब फिर शिलोंग आया दूसरा आदमी पूछो शिलोंग में जाएगा क्या क्या करने हम कागज क्या क्या लेके जाएगा अभी आप लोग भाड़ा देना पड़ेगा घर 3 महीना है कि नहीं 3 महीना रहना पड़ेगा सामान बेचना पड़ेगा लेकिन अभी का आपका सामान नहीं देखा था कैसा विश्वास करेगा आप लोग को चलो अभी हम लोग kide kita khar ki bawan na po na Jharkhand tang ka kot kaslar kimdan re kini kena argot pene way ne bro argot kot kaslar kimdan mentangi labat ane possible tang kata mentah kesini jikshang ide penji kenduk i SP jongka infiltration jongka ni anti infiltration hendrei nomor bai lalai tunkam tangi lai kenduk ni RI i reserve inspector riba shong ni te ngila aya ka dorkas lani kata ka jing ujor bakadon ka jing rung kini ki illegal migrant lani kita ki illegal ki bom te ki nong jong ka ri India ki bopura
but kidon kan katukan ni ki jing ujor ni ki pa te nang to ngi na kalian jungi la phai gitu khat man le check ye ka spot inspection hapo spot inspection ni la la pa kidon sha kita ki illegal migrants par ni la phai din ye ki te ka ek pat ka bas ngupala kalong ba kito ki illegal migrants ki fly na jungi ong ba ki sio to kipisa ban yo rong shne ka pok jela ko jungi te de halor kata kanong tin mi bo ik dorkas te na kalian jong ka police anti infiltration to kala ong ba kin selek ye kabdan kam bat kids inquiry bat kin sa wat lada ka de ka basyane balak kliem do tu wayu mender tengi ne kalian ko juni ni nginap ka to ka nepor bat lada ka kan ka badi pej kan ka tanat ban check ye jingrung jing mi jung kini kemender kamlong ka ba bej nyimban sera ni hapyar hi ban le ye kabdan kam te ni kenturu ya ka police infiltration ba kumjori police department ba mdei tang ban ye shu ye yang shu hasor ban ya khang ye ki ba ye yakhi ya ka ba ya dawai ko hak ndrei ban jindgi na kalian jo police na kan infiltration kin pendking sheki border ban check ye ni apo siki jingwan rung mender kumba ki le mena kan ye ba khang ki katto kan ni ki ba ki ba wan siki jing ye ki ba ki ba ye dawai ko hak te ngam tharai ba kin yo ban wan rong kata ka deka jingwan ni kendu jungi mentah kasi ni SP ta session ni na ka hitung ni kentu ni dor bar snong ni seng samla snong pat ki nong snong jong bejela kamtam ki pat nyu trap bani de ban pek ngor ba ne ko bejela jungi pek ke jingwan rung mender pada ki ngin sha kumne pat lata ka sarkar hi limba ka ni infiltration ki shim ka pisa kumala keno te kambha bangin song klik ti ni de ban mi no bat la daga sarkar ka fiel wei pu wei ngi nong song snong nong ki jela ni de ban don kita ki ba don men sen sisa ban pet ban yadai na benta kajing wan rung ketep ni mender apo ki jela bi kata ka kerwa ngak pa ban ha kerpang sekador bas nong pati kon jong beri nyok trap ban ni de ban pet ngor na do menta bala de phi lap isan khamat janoi no subha pentip ye ka seng ni phila ban mil ha ka nyok trap ITO arpo@gmail.com tetang ini hingga kermen bangin nyetri lang na benta gari kasi kundi police report lap jungi gede sa kani kalain bypass abang ila keli ni gini ki mender mo ni khar ibu ya inti nos tu ting keli bat kila plai hok hiru dala dia bagi orang bang sio kita bisa te tanggatai kata video video clip ni dan evidence ang gawon kide na kide gini lain kiwan gini lain sersar kar muslim mak yo balik tray kalain belum senang na kamtai handai ka ba lingo ro kalong ba aku tu ka ayu pagi ong bagi lek tang kili sersar tam ki harapat ong bagi harapat belum senang makan lo ki sio Riu hajar na san riu hajar kan riu hajar gap sio po checkpoint oh yang kisi hotel checkpoint po berni dan tak checkpoint